Uh, Steve ndikwa ngia komudi mwanda twisamba myanda leza ndialeyo tusa kwisamba myanda ya kuyuka leza. Kuyuka leza itina importance to know God. It's very important. Kuyuka leza itina importance. Man shiku muyukilepo ukalonga bintu bikwa ulangamba bino eleza. Byonso bintu biyampe keleza ko. Leza imuyampe. Leza ulonga bintu biyampe. Me bintu biyampe byonso bilongewa keleza ko. Omwanda ku differentier biyampe bya leza ne biyampe ke bya leza ko ifwane kumuyuka. Kuyuka shiwayuka penepa uka agir biyampe. Kuyukilepo una possibilité ya commettre ma erreur. Commettre ma erreur. Omwanda satana amakayo andi yaku kuiya na maide mayampe amweka wa maide aleza penepa komulonda. Satana nakampata bo bakala badi mwaleza ne badi wakulu kumo mwaleza wa vanja babo ye badi encore plus facile ku attaquer. Wasakula tubisheshe balonda bya satana. Satana mukanda wa leza na satana wila kawa mwike ule wa lumière, l'ange de lumière. Watalamba malaika ileza. So mwanda kuyuka leza kudina importance. Nadi nombela da lero na poni na comparaza nadi nsoma mu Daniel ya atire na leka tusambi nyanda Daniel. Daniel 11. Daniel di kumine ne kamo verset 32. Makumi ya satu ne bidi verset 32. Daniel 11 verset 32. Inoboba badi na minongu balonga upakane bwapa kipwano kya ukeba boleja nelushinganya. Ini namba boba Daniel wadi uleta profesi ya mianda moi kapitila moi keila mianda ya kumfulu antanda mianda ya yoya yabo ni idi na paralisme ni moi kafikila kumfulu mino parti no verse ya kwa tambata mutu wana kunamba yewa mulokwe wakungala the king du nord the king du nord yo wadi watake king muloko wakungala wadi sako atake muloko wakunshi the king the south wadi sako atake muloko me yo maide onso anoa bibitamwe kune namba wa problem katamfano kwa kune namba boba badi ba londa leza bangi badi bakwabo badi ki bakumulonda ko manière fidèle badi ba mélanger ba ilwa sacrifice byonse leza yo basakule kulonga. Alors mwanda ino phrase ilonda itusakwila bifitamo ni banyi baikele kukwata facilement na muloko wakungala yewo muloko wakungala wadi wiya kona kanya kalipo swili myanda aleza tala yo ne namba inobo badi na mino balonga bupukakane bwapa kipwano kya ukebaboleja ni lushinganya. Donc ukebaboleja mu anglais bani namba corrupt na langue ne français ni kala corruption ukeba corrompre
na flatterie, lushinganganya ukiwa flatte après bakamulonda. Donc satana wiya mastile anabya ukudistraire ukulombola bintu bili attiré wakudistraire wakuflatte pene pakomulonda. Donc li toujours bubela mukanda wanene amba satana imuloko wa bubela ile imuloko ubimbi ishawo wa babepanga. Donc wiya na bubela wiya na ma attraction amona mino ma flatterie ma attraction wona kuwoleja ikuninamba uku corrompre corruption ikuwola. Donc waikala totalement divisé na leza kohonika watu anene fois passé ya mu Yohana myanda miyampe dikumi chapitre 10 verset 10 inenamba amba Yesu wiya uleta bumi no satana wiya kwiba kwipaya konakanya ibalonga wiya waipaya waonakanya kwiba kwandi ukwiba bishe ukongola na bintu na vya maflatterie. Cela partie ya miko ya chapitre ya verset chapitre ya Daniel 11 verset 32 keine namba nanshi bantu bayukileleza ye verset yetu yote saka kapati konsake na kampati bantu bayukileleza wabo bantu bayukileleza wabo baka komanga ni kulonga bya kulonga na bukomo bakakomanga ni kulonga bya kulonga na bukomo bantu bayukileleza ufwani kuyukaleza ifi kuyukilekoleza kukakoma kukalute kuna satana uya masansi yonso ukweja waikala musansi ya mkwenu ukwela sansi ya baloho badirige entanda ukela musansi ya masansi yonso ekukaji me uyu ifu yukileleza si uyukileleza ukala capable kuutilize kulonga ma exploit version kwa nina me kulonga exploit kunamba kuutilize kintu kuutilize faiblesse yonso ya satana ya mystère kuutilize ni kuikala na ma resultat mayampe kuikala bénéfice. Donc si udinaleza ukalonga ma exploit uka avancer ukikala mukomuna sanga nampatela nina bana amba bakakomanga ne kulonga bya kulonga na bukomo. Donc mulileza muri bukomo shiwa yukaleza wobe uikala na victoire yukaleza kwa muntu ninambo yukaleza namenya uyukaleza na kusoma mukanda wandi uyukaleza na kulonga recherche uyukile binena Yohano umo chapitre 1 verset 1 chapitre umo verset umo keni namba amba myanda inenamba aye mwanda wadi wikele konka kungalwilo kwini kadi aye mwanda kadi bekele na leza pamo ino aye mwanda wadi enka leza. Donc mwanda wadi leza. Mwanda in the beginning was God. Was the in the beginning it was the word was God and was with God and was with God, and it is important kusoma ikibla kushiri important kama kusoma mu anglais
Isabuela number, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ili important kunenamba mwanda wadi kungalwilo na leza. Et après mwanda shiwaenda ku verset 14 amba and the word became flesh and dwelled among us, and we beheld his glory. The word became flesh. Nashi mwanda wo bisamba Yesu mwanda waikala ke ke kengitu. Okay, mondeka ntalabira version mu kiluba kene namba ebiya kadi aye mwanda walamukile ke muntu. Aye mwanda walamukile ke muntu. Yesu yo tuisamba kini nashi mwanda Yesu, the word of mwanda Yesu, mwanda mukanda waleza, mwanda usa kuyuka uyukileza, uyuka Yesu wayukaleza. Shitutale dikwabo tunyemene ku Yohano Yohana omyanda miyampe verset dikumi neina mu chapitre dikumi neina verset kitema. Donc Yohana 14 verset 9. Fidipa kaipangula Yesu wisi wesambisha kadi kuipina kwenda ku musalaba kadi kuipina kufwa uenda usakula bandi bawanga wibasakwila bya kulongaya mukensa kwenda insi Filipa kane amba witulomboje tata shitwayuka tata shove witulomboje shove Yesu mkulondola kwandika alipo sangele tu kulondola kwandika Yesu wabeze mukampata abe Filipa shikete denu miaka ne miaka kundiukilepo kukansa kwili witulomboje shove apa kundiukilepo. Donc yotu kwata pana conclusion kwe namba shitwayuka Yesu etwayikira kwapanda amba Yesu imwanda uno waleza shi twasoma mwanda waleza tuyuka Yesu kani namba kabezumuka nashikata nenu miaka ne miaka emundiukilepo usakwila Filipa nashikata no miaka ne miaka kundiukilepo. Tusome bidi Yohana miyampe verset 14, chapitre 14 verset 9 kani namba Yesu wamunenamba kitashi kilampe kyo naikala nenu nenki nashi nepano pene kunjukapo kunjukampika abe Filipa wakumona ami nankyo wamonene tata mwini wakumona amiwa wamonene tata mwini yemunena Yesu kaisa kulamba wamusakula Filipa amba shi wamone amiwa wamonene tata mwini abe kone namba witulombole shove. I mean, it sounds that Yesu kalipo musangale kalipo nansangaji nashikata neno miaka yonso kemujukile kemupangula witulomboje shove. Yesu tisakwilamba amiwa iyamiwa tata kali amiwa iyamiwa mwana amiwa iyamiwa mushipilitu itisakwilamba Yesu neleza shandi ne mushipilitu bali muhumo shi wamone Yesu wamone leza tata leza shi wamone Yesu wamone mushipilitu. Donc yetisakwila panopa sakula funda pakuyuka tata leza ufwanyune kusoma mukanda wa leza yuka leza wobe pinepa uyuka mwaku vive mwino tanda uyuka mwaku resiste ukaresiste yewa muloko yebe samba mu Daniel 11 verset 32 amba ukamuresiste mwanda wa uyukile leza kwa vitu ukakongola ukakubolesha ni lushinanganya maflateri
wakuselaka likudi parti yandi kujua vivu utalambukili mwaleza na shikudigala kungi mwanda wa kuulwa kuyukaleza yukaleza soma mukanda wa leza yemoyuka leza yemoyuka yesu kane namba miaka yonso napite kunjukile ambo wakumwana ami nankyo wamonene tata mwini ino ave kone namba witulomboleshowe verset 10 ine namba lelo kuitabijepo ami byondi monka mudi tata abe lelo kuitabijepo ami byondi monka mudi tata ne tata udi monka mudi amiwa kuitabijepo. Donc yesu wituipangula tuitabishe amba yesu udi mudi tata ne tata udi mwandi ende yesu imukanda waleza ende yesu kaitusakuila ku yohana omyanda miyampe chapitre 6 verset 63 wisakulamba mwanda womusakuila imushipilitu ibini donc mwanda no bible yotusoma idi itwisambila kumushipilitu wetu donc tufanye tusome tusakwisamba kali ya myanda nalanga mafuko akalonda biyambe kali twasoma biyambe kaye basakwilamba lelo kuitabijepo ami byondi monka mudi tata ne tata udi monka mudi ami ino binenwa bino byonesamba nenu kisambilapo ami mwine nashi itata wikele monka mudi ami ye enka wingila mingilo inoyi yeyenka wingila mingilo inoyi yesu kali na byonso yononga kibilonga po pami wa mwine itata wibilonga shi wapele kungitabijano itabisha mingilo yononga mwende itata mwende aruwa unena mwaitabisha tata witabisha leza tata kungitabisha kwamiwa itabisha mingilo yononga mwende mingilo yononga itata wilonga kyami wapo nalanga yayo ijaplike kune batu bene nyashaponenda pongisamba kulupilamba itata wisamba ileza tata wisamba ileza mwana wisamba ileza mushipilitu ungisambila munda mwami mwana bino byongisamba kebyamipo ibitamba kwa leza nebisoma nonda koko teleka binsakwila leza nebyondi ebyonemusakwila ebyonena neyami wa mwine nebilonda nebiteleka nebisanswa nebilonda mwanda kebyamipo bitamba kwa leza shiwanza kulesela myanda aleza nekwisambaye nekulonga nekulombela babele keabe wapo eshiwalombela muntu wadi kipofu kamone kokasangala kosha emamba amikwa ya mwana ebilonga ileza walonga mwanda ulonga byo keabe wapo wibilonga mu dictionary ya leza keabe wapo leza wingilila mwanda wabyo kwa parete omwanda abantu wakwabo bajimina abantu wakwabo kebalipo capable kusela myanda leza biyampa mwanda banza kwiji alokei ke yakobo nalanga yakoba 4:6 witisakwila myanda yaku leza kasekeho bantu beja okei usaka bantu bali humble shuti humble kwingilila biyampe tujokele ku titre yetu ikunenamba yuka leza shiwa yuka leza uyuka mwakuresiste maka yonso a satani uyuka ibika byaleza bikake byaleza ukayuka byaleza ibyepi mwende byonso bilumwe kabiyampe kebyaleza po yuka leza wene ukayukamba inoleza inukeleza shiwayuka leza ukayuka ebintu byanje shitwayuka leza
tukalonga byanena tukayuka kulonda byanena umwanda kimvuluka Osea ina 6 chapitre 4 verset 6 amba abantu bami bakonakanibwa pamwanda wa kubulwa kuyukilisha kuna importance shikuyukilijepo shikuyukilepo shikufunde ku mwanda wa leza ujemina shikuyukile mwanda leza kandi leza mwine ukuswile mpaka enda nakupe byonso ukadilatila leza wami kendila bino kwasheko talule leza onda nakupe bukomo monso Yesu kaninamba nemupe bukomo monso kwenda pa satana ukoja wanyemwa munyanka walonga lyobi leza wetu be byonso shike tuyukilepo kuyuka leza wetu tukashima tukakiriye leza mwine kandi namba muozea ileza wisamba amba abantu bami abaoneka bantu bami abaonekebwa mwanda wa kubulwa kuyuka donc kuyuka leza kulina importance kuyuka myanda yandi kuyuka instruction yandi ina importance ikumuyuka ye mwine mana shiwayuka uri capable kuresiste n'importe quoi ne ukaavance ukalonga bintu nebukombo bonso ukalonga bintu leza wingilila through abewa mwanda travers abewa mwanda abewa umuyukile Yesu kaninamba wobandukile shi lama mawi yami lama mwanda wami keya mondi keya netata tukashikata mondi kungila na we vraiment leza wetu kusaka shitwa muyuka penepa bintu byenda biyamba kuri mukanda parti mukanda wa leza kibona prepare par bantu inena clairement mba kuvivre kwetu tuvivre mwanda wa kuyuka leza relation yobe na leza d'ailleurs relation yobe kuyukala na relation yobe ya leza yeyita nalanga stili Yohana myenda miyampe na mukote ya lelo mpata chapitre 17 Yesu alombela mwana bandu bawanga kandi namba vie éternelle myanda kuvivre kwa lonso ikuyuka Yesu kuyuka leza ne Yesu yatu donc yeyayo relation yofwane kuingilamo funda soma Bible ikala positionne mwana wa kuyuka leza ikikake adi leza wowe imuyampe leza wetu imuyampe leza tata imuyampe leza tata imuyampe nalintega muziki yarantumina abantu minitenema mwanda yobimba muswahili amba Mungu mwenyezi mwenye uwezo wote amba hakuna mtu enena kutu mtu kojwa mtalo pakishikia shikete meye leza aba insiste amente repeat amba leza wetu imuyampe yansangasha karibu yayo lwimbu nalo amba leza wetu imuyampe ki muntu aleke kukubepela amba leza imubi muntu aleke kukubepela leza wetu imuyampe nacho tusakukwila papo kuyukamba leza wetu imuyampe tumuyuke shitwa muyuka tuli capable kuresiste yewa mubi paiya nasha waya na manyi bwalomboja kadiwa leza mu bintu byalonga tumuyuka Yesu kanina mukayukira abantu babipa byabo tukayuka shitwayuka amakinoke kipapo kyaleza tukaba écarté après tuka continuer ku éviter il est important mwanda kuyuka leza ok yone nombamba tuyuke leza tuka avancer tuka résister satana tuyuke leza tuka résister satana ok mafwa iko ne wali unonda koipangula bakwawo lelo yoyonso ukalonga na mani ukayuka leza na mani ukayuka leza abe wa mukristo ufanye kuyuka leza
umusome umukanda wa leza uyuke abo wakwahitabije Yesu bakwabuyira opportunité yoba kwitabisha leza kwitabisha leza kebikomeneko Baloma, Murome chapitre ou bien Loma, chapitre 10, verset 9. Kende namba, shi waitabija Yesu, wani namba infumu wetu. Après, nina munda mungu, mujishima dowe, amba Yesu, eleza wa musangule kutamba kulufu. Penepa, nikana sauve, penepa kodi chrétien. Nashi nena après amiwa, tulombele ne itabishe leza namba tata leza nakufu ijambo mpata mwanza wa mianda yowe nateleka nadi mu bintu bibi nanyemere kulampe none cyangwa kuyukira hano guteleka diwi dyowe naiya nakufu ijambo na utabijamba Yesu infumana kalonda Yesu bintu yose yanena nenayitabija munda mwane ambaleza wamusangule kutala makulufu amba Yesu wetu imuni ashi Yesu infumwana mujishinda Yesu Kristo nalombela amen wafu wako shi walombela nami mwino mkulombelako mkunamba kano kodi muntu le mupya kukidipo bitu ukoje wetala nakidika monadi shiwadi muzungu chika muzungu shiwadi ufita ukidika mufita shiwadi na matash quelconque ukidika nabya men yuke amba munda mogo mushipiritu owe imwala muko complètement mushipiritu wa Yesu ke udi mo donc udi muntu mupya sasa ikushadileko ikuenda mu mukanda wa leza kufundawo kama tisambila ukoja waya shakwa mu internet amo ngia shakwa ndetama information mapya uko keja waenda kukipwilo yampe difundisha mwanda wa leza funda mwana wa leza yote fwane kulonga batwe anta ba chrétien funda mwanda wa leza mwanda satana wakakongola dikwa kujoka mo wadulongela me nansha wakongola na mungu awe wakodi mwana wa leza kishanje kubana mushipiti mukanda wa nanga mushipiti tuwowe waitabisha Yesu udi seal udi bloqué udi protégé me ugela objet ya satana mwana shikulonga kwa bunyinge wa kusoma mukanda wa leza ni kuresiste bino soma mukanda wa leza funda mukanda wa leza uda ma question anyanji kile nsa kusoma byo ne kuyuka kulondolola ok mwafaiko ne ke tusambe prochainement les mulame mudijina da Yesu Kristu nalombela amen.